دروس الأخلاق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نبي صلى الله عليه وسلم كي مؤمن تكون جمتوا هو جموانا مونا لكن بيان كروا الله سبحانه وتعالى وحي كرب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما كشبرون الله نبيا كباغا تيبا مهنا تكا هو جموانا مونا بي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أي الله آخرا يدين أدي الله سبحانه وتعالى جن هدم كرابيكش. ما نبي صلى الله عليه وسلم كي مؤمن تكون جمتوا متوري نمونا كمغا وايرو e namuna ga hifumattaka algon men ekalege faanuge riwati khuluq fulun sifali bigannan jehe ekalege faanuge e khuluq fula behe gotun Aisha radhiyallahu anha suwal wemunu hindu ekamana dennevi kana khuluquhul Qur'an. ekalege faanuge khuluq fulaki kirti Qur'ane ekalege faanu fonu woni matveri akhlaq furiham kurumattaka ekam bayan kuraba ekalege faanu hadith kurevi hama kashawarun timan kalege faanu fonu woni matveri akhlaq furiham kurabun take ekalege faanuge eriveti khuluq fulug teren ekalege faanuge eriveti akhlaq teren wa matveri sifayen ei ekalege faanuge dilatikan ekalege faanuge hede kurabun ekalege faanaki aam dirolum gaves hede kurumun gina bekale adi wakin hasoko ramadan mahuga ekalege faanuge dilatikan wakin itur wegende kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah ekalege faanuge ediletikan ramadan mahuga wani vida ganda ko as fetur genda fini wayroli faden ekalege faanu hadith kurevi kama as wawe ekalege faanu hadith kurwani timan kalege faanu edi wada gannawa me adi ummid kurwame uhud farbade ki ranu gotuga devvi ei timan kalege faanu ein hede kurwan ichekkamuga wanama tinre madden ei turan nuhure timan kalege faanu mistakunne ebaswani mevi muhe timan kalege faanuge maccawa daranyegge minwar fiyawa mi e kalege faanuge dilatikan huri minwarki edduhegga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ariha islam wottaka mihako ehindu e kalege faanu emihaka wadi egge fura kambaliya bakari devvi ehindu emiha emburi gawmugos gawmuge mihun gatuga buni e gawmuge mihunne islam washe hama kashwarum muhammad ge faanaki fagir wedanati biren neti devwa bekaleke ade ekalege faana fahu mi ummatuga emme dilati wadaagenne bekalunaki ekalege faanuge matveri sahabi bekalun e bekalunaki ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mi matir akhlaqun sifa libe wadaagen tibbe bekalun eddu hegga nabiyya sallallahu alaihi wasallam sahabi bekalunna angawani sodaga kurewuma ehindu umar radhiyallahu anhu ekalege faanuge mudaluge deba kole bahifagen ekalege faanuge ariha wadaagen ehindu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurebi e umaru gefane ma abqaita li ahlika kalege faanu ge ahlun nottaka du kurebi kon echetto den kalege faanu dennevi timan kalege faanu ge mudaluge deba kolebbe den abu bakr radhiyallahu anhu e kalege faanu ge huriha mudalakagen nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ariha wadagen ehindu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurebi ya aba bakr e abu bakr radhiyallahu anhu ma abqaita li ahlika kalege faanu ge ahlun taka dukurevi kon echetto ehindu abu bakr radhiyallahu anhu denneviye timan kalege faanu ge ahlun taka dukurevi allah ilahu wa rasula ehindu umar radhiyallahu anhu dannawani timan kalege faana abu bakr radhiyallahu anha wad ko duwa heggaves kurina aranete adi ege fahuga Uthman radhiyallahu anhu kurevi hedeki dilatikamge mativeri namunai nabiyya sallallahu alaihi wasallam jayshul usra tayyar kuruman amr kurevi hindu ekalege faanu waram mativeri hede kurevi ekalege faanu hede kurevi mudata hisab kurawwa nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurevi ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm miyadafahu Uthman radhiyallahu anhu kura evis kamakun ekalege faana geldu mennete isbe bayan wegen edi dilati kamuge mativeri wegen wa namunai suwaleki algon menna mi namunaga hifuni kiha warakatto
ದೀಲತುಮುಗ ಅಳುಗೊಂಮೆನ್ ಕಂತ ಕುರನಿ ಕಿಹಿನತ್ತೋ ಅಳುಗೊಂಮೆನ್ನಕಿ ಮುದಾ ಹೋದುಮ ಲೋಬಿ ಕುರಾಬೆ adi muda hodena gotte bala egoy gotan algurmenge uluma gulum batten korumunda be ehnamas Allah subhanahu wa ta'ala muda devum ilahu tabaraka wa ta'ala ge maguga hede korman algurmen fasjihen algurmen hiwe faonnani hede ko feechen ei neti diechike ehnamas Allah subhanahu wa ta'ala ge maguga hede kura echki hagigatuka baaki we onnane echki ekam bayan korwa Allah subhanahu wa ta'ala wahi korib wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu tiyabamihun Allah subhanahu wa ta'ala ge maguga heda kora komme echen Allah subhanahu wa ta'ala fahar rakkatir koddawanete alugurmen nan hiwe faonnani mudalun sodaga kurumun muda univigende ehen namas mudaleki sodaga kuri kuri hen gina vigenda eche kam bayan korba Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurbi مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل Allah subhanahu wa ta'ala ge maguga hede kura mihage misalaki oshegge misale e oshun hay kuraganu nikunna oshegge misale wallahu yudha'ifu liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala ilahu irada kurbi alaka gina kurawate wallahu wasi'un alim ade Allah subhanahu wa ta'ala yi tanawse odigimwa adi mola denodigemwa raskalange ehmbima sodaga kurmukum muda unibigen udan Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith korbi ma naqasa malu 'abdin min sadaqa ala enage mudalun sadaga kurmakum muda univigen uda hutte Allah subhanahu wa ta'ala ge maguga hede kura mihunna ufavirikan hurikama ade Allah subhanahu wa ta'ala ge maguga muda hedunukun hifatta mihunna abajwirikan hurikam bayan korwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korwa fave iru duniya meccin eri komme duhagga Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratu wadagannawa debekalaku ais duwa dannawa kamuga ebbekalaku vidalwani Allahumma aati munfiqan khalafa e Allah subhanahu wa ta'ala ibailahu ge maguga hede kura alage muda gina kurawwa digu dammawande anibbekalaku vidalwani Allahumma aati mumsikan talafa Allah subhanahu wa ta'ala ge maguga muda hedunukun hifatta mihage muda neti kurawwande ehbima algunmennaki mudalun hede kura bekkamuga awan ebije adi mudalun hede kurmattaka algonmen mistakuna rahm koron je adi Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratuga ekamuge tawfiqen edi dannam je du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala algonmen ge mudaluga barakallava algonmen nan ein hede kurumge hew tawfiq devun hada wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya دروس الأخلاق